danke bafethu. Potential transfer laphana kuplayer le-Orlando Pirates. So kuneplayer ku-Orlando Pirates edlala ku-midfielder but elingadlalanga kakhulu this season, yabona. La ngikhuluma ngeplayer laseCongo, igama leplayer uKim Vudi. Lo angadlalanga kakhulu ku-Orlando Pirates, yabona. So kunama-links laphana avelayo amlinka to i-team yaseTanzania, ama-super house laphana yaseTanzania, iSimba, yabo. Kuthiwa-ke ama-scouting departments wale team le ambhekile umfana ukuthi ngempela angayenza i-impact laphana ethimini, njengoba Orlando Pirates or amanye ama-team abheke ukuthi angasayina laphana iplayer le-Dennis uDennis laphana edlalela iSimba. Kuthiwa potentially kungaba ne-swap deal, maybe Orlando Pirates i-ede imali because le player laseCongo edlalela Orlando Pirates lona akakadlali kakhulu this season. Simbonile umfana bamnika i-chance just before isizini izophela, adlala kahle kakhulu, but inkinga yakhe ubamba ibhola kakhulu, akafuna ukuphasa, usho ukuthi kahle kahle akusiyi team player yena, bekafuna ukudlalela nje ukuthi aziprove. So manje potentially kune-swap deal engenzeka laphana e-involve-ke iplayer le-Orlando Pirates neplayer leSimba, but Orlando Pirates kumele yona if iyenzeka le-swap deal kumele yona i-ede imali phezulu, yabo. Hayi ukuthi nje kuzoswipe nje kuphela because iplayer le-Orlando Pirates lona alina value enkulu compared to iplayer leSimba. Iplayer leSimba liyadlala, liyawashaya amagoli, other side lo munye akadlali, but overall masibheka le player leli-ke le-Orlando Pirates uKim Vudi wakhona uyalazi ibhola umfana, uyalazi just ukuthi lapha eswini ku-Orlando Pirates is highly competitive, akayitholanga i-chance yokudlala kahle. Nanokuthi lento ngishilo ekuqaleni bafethu ukuthi uma kadlala athola i-chance ubamba kakhulu ibhola, ufuna ukwenza yonke into, ulibamba for isikhathi eside, akusiyi team player, yabo. Kanti yena kumele ayenze izinto zibe simple. Yes, is talented, kumele adlalise ama-player wakhe kuphela. Malifika kuye liyafika, malingakafika lifike. Kuthi yena afuna ukubamba ibhola kakhulu, afuna ukuziprove, ayisebenzeli yena leyo nto leyo, futhi ayisebenzeli i-team, yabo. Kumele improve kulezo zinto lezi akadlala yona, angabi greedy az-advertise yena kuphela. But-ke simfisela inhlanhla, I don't see him aba one of the starters laphana ku-Orlando Pirates. Ku-midfielder ngempela kunzima, yabo. Njengoba seba-ede namanye ama-player kwayiba vele akusiyi udlala i-midfielder but i-attacking midfielder, so angathola i-free role nyana, usazokhompyutha nabanye abantu abasayiniwe, so kuzoba nzima kakhulu. Angimboni lo mdlalo we-Pirates athola i-chance next season adlale, unless-ke mhlawumbe kufika ucoach ozomzwisisa amfave, but as things stand ngithi mina ayimthathe iSimba and then